Namukena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. I'm of course that he like Benny Mangan the president. Yeah, ling at he Lincoln House and go miss the post. Obvious one Africa that he Tokolela Kolashkari and stuff like that. Yeah, even then I'm of course that he tell like General Guavla ni reka ri hlasela ti influencers ta vuya xigazini ngomi xitoko yi tshama esukini. Yeah, so as you remember previously updating quite of course ko singo Mr Post busy swinene na munhu loyi vongo i hlaya Bible Sambo hlaya Bible tisela Sambo if amka se vona part 1 leyi kona la ka channel ta vekela a link on top comment mana magari. So since me sort of very it's a fan very ya music and yeah fike wona Benin president of course 19 November he say sungula ku chinga manje so if ke itsala ku even mobe wa xibakele a huma ringini aya ba vasaketeri obvious ukulwa Mr Post in relation to Magalia ihlaya Bible kwani hlaya Bible ay artistic leswi before kona ifambisa kuxixona kwala and stuff like that heko kwana Africa ntukulu wa n'wina i bari ba he vana ntukulu wa n'wina i bari ba i mbara ngopfu loko i tile tana la hembe loko ku ri ka hip hop a heta ku i ti-bus ku ri yo cheletela ti-bus twana la ka lendiya ntukulu wa n'wina i bari ba loko i tile tana la hi hembe yani a swi nge ndleki kokwana Afrika ta yi kha yi refreshwa yi commentini kwala ndzeni obviously se fike hi vona of course if yitsela ku president ni kombela a va mbiwa wa delela mzaya leswi of course yi nga fika yi kombisa swona kwala and stuff like that. So as Master Tinnerini beef ya defense tani swi ti kombela ku hi mhaka ya serious la Bible ifika beef wala mina personally I see nothing wrong with it kuna wena munhu walo i va a nghenele swilo swa ti-artist hi ngo vuli ku why artist i fike beefa munhu loyi a nga handle ku ri ke na i va a nghenele swilo swa ti-artist so mina ni voni xa rhongo hi swona and by far Mr Post swi komba va kha yi n'wi tirhela beef leyi umanyangatsi hi va vonini even recently denderi na yona swi ti komba vanhu track leti va kha va ti tsakela so mina personally I see nothing wrong with it no yona murhangaphandle yi n'wi beefini gaga xikwalo a kha a ri fan ku technically speaking is also an artist but ho vula ku a yi nge vuli ku okay yeah but yi nga n'wi hlaya ngopfu side ngopfu ra vufene ngopfu ya ni nga swi vula xitana a beefiwini so as long ni twina ku artist yi twina ku yi ta benefit ni nga swi tekisa swona sweswo I see nothing wrong with it hambi munhu i dumini or kanjhani swi hi artist loko ri yi twina ku yi ta benefit mina a ni voni xa wrong ku vula ntiyiso koku yes I do agree side ra yena lowu veri man hlaya Bible ku a hi munhu loyi a nga duma hi nga swi vula xitani so it's a risky one but if singo Mr Boss a twina ku i ta benefita no problem even then ive one poster leswi ni nga ku yo tirhisa ti-punchline kahle mhaka leyiwa i ti-bus if yi kombisa kokwana Afrika byela ntukulu ku ri hi lava gig guide ivi fika hi humesa tigigi ta wena swin'wana a hi swihundla we can all see ku Ben Mayengani na tigigi to tala swinene ku mina very mina pesi ni nga va compare but since Ben Mayengani i vule hi yexe we can see ku ri rangaphandle na around 45 gigs like Mr Post loko n'wi tekele tigigi this time around and then tuku why ku ri na yena i humese hi October hi of course laha intention a ku ri timhaka a kota ku kuma more gigs but a swi loko ndleni swona a ni tivi ku singo Mr Post yo dyo a yini ka lembe ra 2025 maybe timhaka to swo singo tshama ku yena nga dyi music I think na swo nga onhela swo ya ku ti music I think na swo somehow swi va kha somehow swa n'wi affecta ho singo Mr Post like somehow because ni twi na ku se va kha a ri busy everyday a kha a chela mati la ni sure ku loko se swi ka negotiations la swi endla maybe a kha a tikanyana la mavonanyana hi ku yena already va kha endla swin'wana tlhelo so naswo ni twina ku nga ku ri yin'wana ti-elements yi endla ku maybe tigigi ti n'wi kalela and stuff like that because a nge le ku xaveleleni i lava amount yo karhi mi kuma ku ala no chika and stuff like that hi ku twisa ka mina so it's a tough one tigigi hayi ho singo Mr Post beriwa kule ngopfu a nge le ku compete tigigi kule swinene too much okay
ya emndeni vhevhele hi hundza hi khi ya ka yin'wana post hi to hi hetelela ku hi hera ka sayiti ra mina ra ka phanda leyi nga vhetsela ku ya malembe a yi pfaleki shem swi lava a tlhela a humesa hi April ka gasa ku hava tinqambi shem i ku ani Mr Boss of course ta kha humesa December leyiwa tanihi previous a nga vula ku i album so murangaphandle yi ri a ta humesa hi April still ta nga ri ku lungheni because a ku hi tinambara a ni endleni video endleni u kombisa ku ya tinambara ta murangaphandle ta project ya yona ti le henhla swinene both on YouTube and also Spotify video already yi kona I think na ni ta vekela a link on top comment video a swi nga xi hundza swin'wana murangaphandle project yi ve henhla swinene in terms of tinambara la swinene khi cheka vo ya malembe mashoku se nxoko loyi ku December end of December se ta kha kokela vo 400,000 views so it's crazy by far yo yi nga top album for this year ku ya hi leswi yi nga generisa swo tinambara and even quickly so wona mhaka leyi so ayo yi le henhla it's clear it's very clear no very khe languta na Mr Post ti kha ti computer it's clear yena wona one ka 200,000 views leti nga ti longo letin'wana like checks ti landzela ku ya ku va mafela so na ma 2K so hey na kona numbers wise va n'wi bini hosi Mr Post hayi then very sick hi hetele hi section ya la kokwana Africa no hi busy post to tala swinene a ko hundzi teka ta interesting ntsena hi tele ngoma nje se i fike vekela this in an college la Mr Post a nga vekela ambale roko hi khuri kahle beef leti ya ti line ti vana of course on the left ku va ku vekeliwa xiyisa lexiya hlaya Bible kwala so then he wrote fayetela swa fana mza ina chukele swa ti hlamusela yani wa meka Mr Post ambale xikete sure wrong it's very wrong okay and then the last post hi nga teka leyiwa ntsena I wrote ni mi vikela nkosi ka Ngombe next to all the tribal ka Ngove hi December etlela hi ku rhula n'wana sesi mani Mr Post yi tshama kusuhana this area yi nga ku yi vuleni kokwana Africa kwala so ku ya hi kokwana Africa yi ri lovini vhevhele a ro sungula yi swi tsala swo fambisana leswiwa ya swi lava ku kahle yi nga celebrate ngopfu swo humelela kahle so at the same time kokwana Africa yi va yi ri na vuloyi ka beef hi yona hi kanete kokwana Africa but swin'wana swi kha swi fambisana na vuloyi i display ya vuloyi leyi va mi kha mi yi endla la swo wrong it's not right man swa the beef yes a swi twisa but onse swi ka na mhaka yo se mi hleketa mi navela munhu wo karhi ku i fika hundza emisaveni swo wrong man hayi okay let's go hayi then very sick hetela hi general na mina hlamala hi nghenile ti-influencers manjeni very mhaka u define ti-influencers hi define already so kahle hi to almost everyone ka gaza i ti-influencer man lava nga henhla va nga duma and stuff like that so hi fike endla e video yo karhi la leyi hi nga ta hi khe hi yingisela kahle yi ri general timhaka i tingana and stuff like that la okay let's go avuxeni maxaka wa Forest Nave the guys na la ku tsundzuxa nyana ngopfu ka n'wina mi ti vitanaka ti-influencer because I believe if you understand the concept influence ri vula yini a mi ta swi vona ku ri swilo swa matimba ngopfu swi vula ku tlanga a vital role ka society u tlanga vital role a crucial role a tremendous role aka community mara kuna mhaka yin'wana ka nga yi twiseki hi ti-influencer mina I'm not an influencer I'm just an ordinary senior citizen no va muakatiko nje langa ka society i timhaka ta ku loko mi vona munhu wo karhi somebody who's stranded who's so desperate laha u kuma ku u le ka spotlight u need assistant hikuva a dumini hikwalaho ka ku va a hlupheka or a ri na disability yo karhi mi tsutsumela mi fika mi ndla magugu ya nhlomu magugu ya nhlomu yo helela ya ku loko munhu a la ku tekiwa a ku tekiwa a ku swi ku va mbyana swi ku va huku after ku tihuku leta nyenyetsa mi fika mi ti tshuneta kusuhana na vanhu valavo mi ti tshuneta vanhu valavo mi ndlaka mi lava ku va pfuna kasi mi lava ku duma mi gaina ku ri n'wina mi kona aka game no
doesn't make sense wakulukumba. Loko u lava ku pfuna munhu, stick ka that particular person. I stick ka yena, make sure ku ri thin or thick wa pfuka wa n'wi ya continue general akona it's a point nga reference hi vanhu vambirhi vhele such as vanhu vo fana vo Thabang hi swi voneni hi reference hi vanhu vo fana vo Boti Majula. I think i vanhu lava swi nga easy ku hi reference hi vona because i vanhu lava swi nga swi vona kha swi humelela and stuff like that. Ako swi kha swi humelela kona we can see the intention ku va ku ri ku duma ani loko pfuniwa laha swi voniwa vhele ku kota ku kha ku dumiwa and then va cukumetiwa afterwards. Swilo swa swi ri a bit complicated swi ri a bit complicated leswi va hi swi vona ku fana for example nga vula Thabang ma swa ku Thabang minkarhi leyi a xi pfunapfuniwa xi landzalandziwa xi postapostiwa but sweswi swi helele moyeni like a xa ha ri ku lavalaveni because a xa ha ri ka spotlight like in overall. So ya swa humelela so ni ri as must I mean, go win and lose at the same time. Until now, benefit. Yes, she benefit in Carol or Thabang. I share a spot live. She benefits in our benefit inside that one. So, me personally, I can't say no one is wrong. She only cash in the swashia. Yes, she was winning a one. She benefited. So, I said, I mean, personally, yes, generally right, but at the same time, I feel like I disagree with him. Can't level you. I think about like stick a la no. I'm not benefiting. Go out chongi or she go what trend or ganjan. So yeah, you're gonna think about benefit a show. So it's a complicated one, but mina and one go wood when one sharongo go for sure. You go va nga ha voni ntikelo swolo so i swi loko munhu loyi fika a trend for a long period ku ri vanhu lava kota ku va ha continue va le ku fana case of for example loko hi languta case ya Boti Majula still a ya ha ri ku trend until ze vabya vanhu still a va haya le va yi tshinelela the influencers a tiva ku hi tini very va tlhela va chana mabyala and stuff like that. So yeah hi leswo let's go general. Twisisa ku nga ri timhaka ta ku ri you wanted to gain something kumbe a community recognition va ku recognize ku kuna gwavulani i pfune mhantsemisi swi va swi helela moyeni swi va swi wrong rather loko ku ri wa swi tiva ku ri u nge n'wi pfuni ku ya mahlweni a wo lava just ku va kusuhana na yena or ku duma or ku tekeriwa nhlokweni u nga swi publisha aka social media nga swi voni ku ri wena wa pfuna cause i feel like minkarhi yin'wana you are taking advantage of helpless people. You are taking advantage aka less fortune people. Lava kuma va pfumala. Va va na hope munhu walowo va na hope ku ri hey ku te gwavulana la ka munhu lowu swi dumile ka social media maybe ku ta va na ku cinca ka munhu lowu maybe n'wana wa yena i ta kota ku a fikelelo mi lava kona all of a sudden loko se mi hetini ku duma hi swona nkwe swi wrong. I'm not individualizing anybody or trying to video ya twala general ku ya ku loko munhu u tlhela u kha u hlamula heta swi twisisa but as stated a ni twi na ku like swilo leswiwa kahle swi hi ku trenda mani ka that case a loko a ri ku trendeni i ta pfuneriwa nga ha ri ku trendeni a swi handleki vo ala ke swi simple that way vo ngo ala in future because va ha to yuziwa va ha to yuziwa vanhu ku ti-influencer ti va kha ti vona ku trenda mani na to ti fike ti va ti ri relevant so swi complicated swilo leswi. I'm trying to show you guys ku ri how wrong it is loko hi nyika vanhu lava va nga helpless lava nga poor lava needaka our hand lava needaka our assistant hope mara yi hatla hope yeleyo yi nga last evuton'wini bya vona hikuva hina ti-intentions leti a hi te hi tona aka vona a ku nga ri ku va pfuna a ku lava ku hi tekeriwa nhlokweni biriwa mavoko hi tinjanganja na vanhwanyana na swifeve swi vula swi ku ya gwavulani hi n'wanuna hey God bless you kasi u swi tiva ku ri assignment ya wena a hi ku pfuna n'wana loyi a hi ku pfuna muti luwa i mhaka ku la ku tekeriwa nhlokweni hi nga nyiki vanhu vo pfumala vanhu lava nga na swa less vanhu lava ka va nga faneki na hina ti-hope
ta false fana na nhonyana yi nge ku promise mina ku ni ta ku teka nkarhi swi ta ni ku teki hi nga ta hanya nga ku le vukatini se sungula ku cincacincana makhethenisi na mibedo dank hayi helerile guys mhaka leyi general yi le ku twaleni general but ni twina ku yes yi right yi wrong kahle kahle mhaka leyi i 50% i 50-50 tanihileswi mi nga swi twa leswi ni nga yi hlamerisa xiswona mina ku loko ku ri wa ha trenda munhu lowa ti-influencers vanhu lava tirhaka hi ti-trends i fanele ku trendeni swo boha pfuniwa swi va swi ri useless ka vona ku va ha pfuna munhu lowa loko se a nga ha ri ku trendeni because a va ha benefiti nchumu it's all about benefits hinkwavo fika ku kha ku benefita swo karhi leswi endlisaka xiswona unfortunately general so mhaka n'wi ya twala bad ni twi na ku hi fike hi faka 50-50 hi leswi ni swi vonisaka xiswona mina and stuff like that hi leswo loko ku ri amukeza so ku ta va ni ta kombela mi tlika subscribe